Aranđelovačka narodna biblioteka Sveti Sava i Centar za kulturu ugostili su ustanovu Muzeja i galerije Nikšić, koja je Aranđelovčanima predstavila stvaralaštvo čuvenog likovnog umetnika Ilije Šobajića, rodonačelnika crnogorske grafike i crteža, koji pripada prvoj generaciji akademski školovanih crnogorskih slikara. Predstavljena je dvojezična srpsko-engleska monografija Ilija Šobajić između istorijskog i mitskog, štampana prošle godine povodom 70-godišnjice od smrti ovog pomalo zaboravljenog majstora crtanja, a upriličena je i izložba njegovih radova. Veče posvećeno Iliji Šobajiću okupilo je veliki broj sugrađana iz Aranđelovca, ali i Topole, koje je sa biografijom umetnika upoznala direktorka Narodne biblioteke Katarina Marinković. Saradnja u ovom slučaju tri ustanove, Narodne biblioteke Sveti Sava, Centar za kulturu opštine Aranđelovac i javne ustanove Muzeja i galerije Nikšić, predstavlja izuzetno značajan korak ka povezivanju i razmeni kulturnih vrednosti i nasleđa dva grada. Kroz ovako spajanje ljudi će imati priliku da dele svoje jedinstvene perspektive, tradicije i vrednosti koje su od vajkada iste ili veoma slične. Porodica Šobajić je Nikšiću donela kulturni preporod, a Ilija Šobajić je pokretanjem ustanova kulture, organizacija i udruženja nastavio tu misiju, rekla je direktorka ustanove Muzeja i galerije Nikšić Vesna Todorović. Ilija Šobajić je jedan od prvih školovanih akademskih umjetnika u Crnoj Gori i za razliku od drugih, recimo Vrbice, Anastasa Bocarića i drugih likovnih umjetnika koji su se bavili slikarstvom, Ilija Šobajić, s obzirom na to da je bio daltonista, bavio se samo crtanjem, tako da je cijel njegov opus u stvari crtački. Kao muzej mi imamo legat Ilije Šobajića koji čini veliki broj crteža. Odmah posle njegove smrti porodica je nama predala te crteže, tako da smo mi nekako i u obavezi da njegovo ime pominjemo i da ga, pošto je pomalo i zaboravljen, da kažem da ga vratimo u likovne tokove Crne Gore i šire regiona. Sama monografija je nastala iz naše ideje da obilježimo 70 godina od njegove smrti. Ilija Šobajić je umro 1953. godine. Prošle godine je bila ta 70-godišnjica i s obzirom na to da imamo veliki faktografski materijal, znači ne samo njegove crteže, nego imamo dokumenta i fotografije iz njegovog života, to se nekako samo po sebi pokazalo da je moguće. Sad, Luka Đukanović je akademski slikar, kustos u našoj ustanovi, on se prihvatio toga zadatka. Ja sam bila urednik i lektor monografije, a David Delibašić, grafički dizajner, isto u našoj ustanovi, on je uradio prelom i dizajn. Tako da imali smo, što se kaže, svoje sopstvene snage i upotrijebili smo ih i kao rezultat je nastala ova monografija koja je naišla na odličan prijem. Na koji način ta monografija svedoči o njegovoj umetničkoj veličini? Pa vidite, kad umjetnik stvara, onda je vrlo teško dok je on živ govoriti o vrijednosti njegovog umjetničkog dijela. S obzirom sad da je velika istorijska distanca od vremena kada je Ilija Šobajić stvarao, sada može nekako da se realnije i na neki bolji način sagleda to vrijeme, što kaže, vrijeme je majstorsko rešeto i da se da kažem, jedna objektivna slika o njegovoj umjetnosti, o njegovom umijeću. Kako je došlo do saradnje vaše ustanove sa Aranđelovačkom bibliotekom i Centrom za kulturu i kakvi su vaši utisci? Prvo da kažem o utiscima našim iz ovog grada koji su fantastični, među dobrim smo ljudima koji su se toliko potrudili da nam pokažu, a ima se šta pokazati, istorijski, umjetnički i to kulturno nasljeđe ovoga mjesta, tako da s te strane stvarno smo oduševljeni, puni utisaka. A do naše saradnje je došlo preko porodice Bogdanović, jer mi smo imali u Nikšiću izložbu fotografija Nemanje Bogdanovića i onda smo preko njegovih roditelja, mi smo bili u privatnoj posjeti njima
a onda se iz toga izrodila, da kažem, ideja o saradnji. Kad su ljudi sa dobrom voljom i dobrim namjerama i dobrim nastrojenjem, onda i dobra djela nastaju. Na monografiji posvećenoj Iliji Šobajiću radilo je više ljudi, a glavni istraživački rad poveren je Luki Đukanoviću. S obzirom da je Ilija Šobajić autor o kojem je jako malo pisano, objavljivana je neka građa, ali to su većinom bili novinski članci, kraći tekstovi, većinom, da kažem, enciklopedijskog tipa, a također uzimajući u obzir činjenicu da je stvaralaštvo Ilije Šobajića dio kulturne baštine Crne Gore, smatrao sam da smo na neki način dužni jednu podrobniju studiju njegovog cjelokupnog stvaralaštva koja će nam dati potpuni uvid u njegov životni put, istorijske okolnosti u kojima on stvarao i tako dalje. Šta je vas najviše impresioniralo kada je u pitanju njegovo likovno stvaralaštvo, ali zapravo njegova biografija celokupna? Pa, što se stvaralaštva tiče, prije svega treba istići da je on bio zaista izvanredan crtač, prije svega portretista. Mislim, uopšte u istoriji likovnih umjetnosti Crne Gore se teško može naći umjetnik koji je tako duboko ulazi u psihologiju lika koje gradi. Što se tiče nekih drugih aspekata njegovog života, on je veoma zanimljiva ličnost, istorijska ličnost u pravom smislu te riječi. On je bio izuzetno obrazovan čovjek, svestrana ličnost, erudita i poliglota, koji je imao poznanstva sa velikim imenima tog doba. Tu su Jovan Dučić, Branislav Nušić, Valtazar Bogišić, a posebno treba istaći njegovo veliko prijateljstvo sa doktorom Jovanom Jovanovićem Zmajem. O izloženim crtežima Ilije Šobajića govorio je i slikar kustos Milosav Milatović. Svi zainteresovani izložbu će moći da pogledaju u narednih mesec dana.